Talofa Samoa. Ia, le whakua mangi ia kuala ulai ngani. Ai hopo o mai moin foi sisi. Ia ole lai. Sa e le mafu anu whai whapikoa koe le lai. Ai nga nga post le lai. La wa public aku le lai. Wa publish. Ia publish and public. Wa ole publish kusa la ua post. Ia ole public kusa nga ua mawhainga. Nga waa Yesu si am ni lam lai. Ia, koe aka ia la ulai. Nga la ngō fia o ngai e alu o kaui i lungo le lai. O ke fia kalango whasa moa. O ngā e mafua anga ngai. Ai le loa. O ke le manga au e loa fua i si me ia ka kalango a ia. Ile ka ko a ia community ia. Ka ko. Langa i ngai mea fu i le ka kaunga i loa fua i si. Wala vasi ka ko community. Ia wau ngai a u oris nga. O le e o ke le wo sa ami e fa so a ko ia. Ia. A whai o e mai moa i fo le lai. Ia, lai kai ma. Ke bi u i fo ma. E so so angi ngi channel. Ai, o le, o se meo ke fia karangoa ai. O ke maka ko ai le mawhainga malanga fo i le a. A le a fio ngare li i pale mia ngai. O fia fo i New Zealand ngai malanga i fo ai. O Napier. Le a, Hawke's Bay. Ia, o walu e se ama New Zealand ke le i o ai nga vai no New Zealand. Ia, pe a Hawke's Bay. Ngā la le iei ia pousi o ke rai a kuai a. I le whaasoa fo ia siti nā fō mai. E winga i nai tama ia si se no wekas ma meo whaafika uli. Ma whaafika uli a whianga i ngai kama ma. Ma ngaru winga i le i o i New Zealand. I so se i kua e le ngā unipia po Hawke's Bay e o isi fo i area uma. A whaapia e sa weka e sa si se no weka. Ia. E o longa winga e raunga kasia umala ko whawhika uli ngā e o fo ingai kama i o mai i ngi Australia. O le mea. O le aimese ana le mele o le lako soifua male o lo inga. Pe a awhia i nisi o lako i ngi a kumu. Ia mga kua la ele whaingo fie. E wifo i lea ua uma o ngā awakule i. Ia se tu ala lo fo i siti nā i lea whionga le li pale mia. Ia au ke iloa e au ia o le vaenga lea e le whaingo fie fo i lea le kaungo o mai o ngai kama i New Zealand po Australia. Ke ua mama ia e le whaingo fie, e le whaingo fie. E o fo i le kangaka lea e mai i ngei pe a fia mai se whaiwhainga luenga. E o fo i kangaka nga. E ui a lai kisi kisini. E le whaingo fie. O le kau kulinga ma kulinga ia e whainga insurance. O le makua ia ianga le kangaka fo i nga le e hafo e koa le loko e ia o ke le uwhawha pia ia langa koa aluka loko. Ai le ia le kaini e arua luka vai loka loko a. Ai o le mea fo i nga le don't let them get away with this. For being kaunga responsible for everyone pe a whai o lea a fia mai ngā ruinga ia o ke loa o le whainga kāla o whainga kāwaika a whai o ni mai no mai manako ia mankuala o mai ia e ke le au isi mai e le o ia ise e whainga kā ianga ngai e se wha amau ni anga fo inga le i meo insua nga happen i le kaimi o le employment nga happen i le kaimi o whainga ruinga i pinga na vea i o whainga ruinga ai muse ala i meo mai ia pe langa i mai o cancer ma i fo ia a fia ia va inga o le kimo pe o kidneys me va penga o le whainga ka ianga puru i insua nga mafua mai whainga ruinga pa e iai ia maina e alanga happen e mafua mai i le environment po kokongo ia kokongo o ngia whainga ruinga e mafua mai i o afianga o emotions fo ia ke ko through e ia afianga
ile vaenga i se vaenga o le kingo kangaka ke ua ka komanga ku whakau wa ai ai ole mento e a fi ai fo mangkua a fai o ngai kama e sele mea nga whaapia e kaunga ngalulu e ai mai wa ova aku ia ngaluenga wala ko fai ngai lole mea sa kaunga iai ia kasi nga fianga kusa wa tu matule ngaluenga waso onga ave oe e fai ngaluenga le kakaunga pe ole uni fo iwa wa soli kula fongo la le employer e na fianga i mea nga a fa pe o e ke sa ke kaua e pe ke sa ai ke wa ele kau apu ai ke mi ave o e fai singa luenga e sili ako nga mama fa ngai lo kaua ia kasi la nga mea la ia e kusi uma lalo po se kama mea la va o e a fia pe a fa ina i le mea la penga luenga e kusi lalo peli poki i le supervisor e kau foi na kusi e kau ana kusi le mea o le incident report e fa mau mai ko sa pis kama mea nga scratch mangkua e ele kai meo kama mea nga e avea ma mea kele po le lima po fea la volu kino e kakau anga lipo la ka kiara ma inga wa e ke le ama inga o nga luenga ngai kama e kakau anga nga maka ku le ma ia mau ki ngoa le ai le yoso kama i rungo va le ia mau ki ngoa le o la oa ka va uma ia va inga uma maka mai le kani yoso va le se ia o le kani e ko yoso fo i fa fa mal va le ko yo sa mo ai o le mea mo lo ke lo ya avia o ile medical clearance le o ai fa sia ke fa le mai ia o pele o lo fo la po ako enga sia ke fa o fa ni o kui koko e lo ai po le pe se kulanga ni mia fa pinga ia wal menga le fa mai la yo fa la ko kili e fa ma ai le lo po ako enga mia la su la fa e lo ai la se fu ma lo ia wa ele pela o in e fa nga ka ia ele pela ni wa fa ka ko doctors e fa ia le family doctor le ai ni usala le fo ma nga ke wa ma ia lo o medical history ia o ma ko nga ma i la ma wa ka nga la ma wa o mai ko ngole o la ma wa o mai ko ngole o fa ida o nga o le o ke la lo le recover ia o na winga o le insurance le ai e a foi o la ko le fa fia ngai mali ma mea i o le kava inga o treatment ma mea ma fa penga no mea o medical treatment ia e pela wa ka ma wai fo ila se mana malama fo ile pe wa lau kele ai lo ka mana malama i mea ia ka o medical treatment i le face ai ma mea o insua o mea nge o insurance o le makua i li kaka i me o le pe o fo ia i o lo sitisengi nge ia kumu ke le fo kangaka ki ngā whaalonga aku lai iai mai lai ma wai ma fua mai whalwhainga luenga ma lawe vea i whalwhainga luenga ia a whaalonga aku lai ma wasi ma lo si e whainga luenga e ka mo whai ai ma whai o ngā it take months o ki aka usanga buka usanga o ka whekuri ale le kangaka leo mai po wa afia longa soifo ma lo inga mai o whainga luenga ko ki o le umi nai e fai e kau whekulinga ma insua o le kamo fai fo ile le ia laia po la kowi i mea i o treatment ia o pela ngā le waka o maua mai singo ka malama anga i mea la ia kau medical treatment
e me se ala ngai kaini ngai kama ia mai ngai luna whaawai kaini. I ngai ia mawhainga responsible ia employer i nako treatment. Ia pe o ngo whaaso aku mua. O le mea mua lava. Ia mau ki ngoa malele. Ia siakinga ia whai i le whane mai. Ia mau ki ngoa e le aise kama e oso i lunga wa lele e sau e sa sise no weka. E le o mawai se mai. Ia mau ki ngoa e le se mai o mawai se si o kama. O le si mea e o ofo e mea i o tento. I mea ia siakinga o lako nifo. E kakau fo inga kilo i ai meanga. Awa kasile ngā mea pe e overlook. Ai ka ua ke le kava o ngai kama. I mea fo inga o tento. Mea le emergency tento. Pe i umana e whekaui i kama. Ia le mea le o le compulsory travel insurance. E le kakaunga whaakau e kama. Ia le koe ngā insurance fo ele o le whiawa i e kako. E le kakaunga ngā whaonga e ngai kama le insure fo ele o le standard holiday travel insure. Le insurance le whai kako. Ia ele o li ia kaki whaaso aku e kake le o iloa le po o a insure iai. Po le ale insurance le e o mai ngai kama. Ai o le insurance ngai e kakau ngā kava ia kama whainga ruinga. I ko ai ngā insure e meet le visa condition le e o mai iai. Whaapea o kako ko ke malanga. E whaile kako medical insurance ngai. That's the standard holiday travel insurance. Kako fo ika ke visit is the same. Wana kako mama i sia ko upo ala ma faina kava. Ia mo le kakala le sawe employ le sawe e faina rima. Ele meet ia condition o le visa le nga. Makama ye o mai leo mai whainga luenga whaawai kaimi. E kakau ngai ele insurance whapikoa le insure e kaunga ngai ele insurance e meet. That's part of their travel visa. O longa winga e kakaunga kawa umaile. E kakaunga arrange. Ia lako medical insurance umanga. Ele wa ngale o le leipa. Le leipa le an employment export program. I laro le polo kalame nga. E kakau o nga arrange ma prepare ia mea nga. Ai le iku ue kama ia Samoa. Inga ia o mai o la ua mau ku ia lako mea nga o la ua mau ku la ua iloa o ame e kava. O ke iloa o le visa nga le ai. O le compulsory o inge ia o skalia. Ia e kawa umai ala ko treatment nga e whai mea o x-ray o ultrasound o mea o CT scan MRI pe awha apea e prepare le leile visa nga ale mele o le travel insurance ele o mi tai ia needs nga ngai kama pe a la vivea o longa winga e kakau o nga organize pe arrange as part of their visa. Ia ko nga insurance la ia pe o le compulsory private medical. Ia ma a fa pe fo ila e kilo le insure. Le insurance. E kakau o nga vai ile insurance e meet ia la ko needs as employee. O mea langa o le si vai ngai e kilo e ai. E kaunga responsible, e kaunga arrange umai ele employer. Ia le overseas visa health care. O mea nga kau employer.
e kaunga nga organize pe arrange ele employer nga pay la ia le employer le upfront cost po le fi le first payment a maloa e whainga luenga la le kama ia e anu e deduct mai langa weekly payment e ka vai langa insure e arrange ele employer e langa employer ia ai whainga luenga le kama e kaunga kipi langa weekly payment e ka vai e alu ala o le ala wan me kupu o lai kava i mea uma e kava ia hospital stays o emergency medical treatment ia o le visi le doctor e kava uma i le insua le a kongo e sounds gonna be another deduction from the boys from the workers pay ia ai manga omia e whainga kākele le whainga mālo le ngi koe ngā situation ia wa ele ope ia e whainga mālo ngi ia kongo ia mea whaapea o lea maka haka i lalo le insiwa a whaapea fo ila a whaapea ala le se health insiwa ia longa winga wa responsible a haka ia le cost o langa ai o mea ngā le e kake kau whaalongolongo aku o koe ngā insiwa ngā e whikau i mā o pea ngi Australia o le mea ngā ka o le compulsory private medical insurance pea whaapea o se tahaka fo ile sa whainga ruenga ai le unga fomau ele o citizen ele unga fomau ia o koe ngā insiwa la ngā a wai mawhainga ka vai o i kaimi like whainga ruenga i ngi ai o ngi usila e whikau ia i le ia le ke vai ako o le comprehensive medical travel insurance usala e arrange o insurance nga la ke recognized nga ia seasonal employer seasonal workers e kusa e meet wa fa yuka ka le mai whainga ruenga o mea umalanga e kakaunga nga arrange umale employer more employees e pay la ia ma arrange umam ai e pay le employer le upfront payment ai deduct ai lo la ia lo le weekly payment e kana e kava uma la ia le o va inga uma pe ai me e la o ke lo le medico o le me le dental le me pa ia awi i le me le insurance le o le pupa a lu ke fai ka waku o le pupa pupa ke le lo pole ia ki ka unga ia o le pupa ia e ma fai nga fa ngale o le ko nga insurance la nga ma fai nga la ko ka vaina ia ngai kama ia pe o inge ia o ska ia lo ke lo o ke le mo ki ngua i ini usila ai o le si insurance ngai e miti le ia la ko policy ia ma competition o le visa le o mai ngai kama ia e pe o se o saka ika nga ia ka ufika kui ai le fai ngofi vai mo ia o la ua o kanka whainga ruenga ni usila pa a whaapea ele apalai ia la ko ile system mo ka ngu ia ele ai se vangala ai whaingo fia le mea le o le arrange le employer o insurance ia e kavanga kamai ile kele o bela o mai o le visit le fo mai o le emergency ile fale mai o treatment emergency dental e mawhainga kawa uma yanga i kama i pe a whai ia insurance nga ele mawhainga nga o mai ia kama ile insurance le le fewa i kako ngi e nga le travel e kakaunga kawa i makama ile kaini e whainga ruengai
pe a sa o le insurance lai ia ngai kama ai pe ia o le mea le nga ia mokingoa o le lei nga siaki la ko o mokingoa e le kakaunga o so le kama le valili pe a fai o la ia singa mai pe a fai a la ia singa mai o mawai ia o le sifo i mea e mankua a fai o la treat i Samoa ia mokingoa o la sa le kama mai anga prescription me o pepa e mawhainga kana me i kopo le alanga medication lai au ke loa o me o ngaluenga mea ngaluenga seasonal workers e le kakauanga sau se kama o lai mauan singa mai me se a pe a whapia o lai se vaenga o ngā olonga kingo o aafia i se mai ia wa mankua o isi mea ki kilo ia e ki kilo po a condition o fale ia ngofo ai kama wa o ke le loa pe o ia ni manga kuma ni mafau faunis o fale e ngofo ai kama e kakau nga they should be all in good condition e kakau nga makingoa o mama o mako o isi fale o la wanga le pukua a le lopo anga fianga nga kanya kilini ile mea o le dust o mea whapenga o a mai la ko pe a malulu o ma fanga le fale vai o mea umanga e ia nga afianga ile soifua malulu ingo kangaka o e a mai pe a vevela o ke la ko pe a o ikani vevela le fale o ai mankua e momoe kama le po wai kusa e o whainga nuenga le au o mai i le fale le po e le lopo o isi e ke le aku i ku la i le fale ngai lo fafo e kakau langa no kingoa o lai hausi ia lai mama lai mama fale ma clean le environment e le ese o le mea ngai kakau kaunga asi kaunga alu asi ngai fale ngai ngofo i kama pele o le mea nga lea la inga mama inga isi kama o le environment o kongo le fale e le mama e le mafanga ia o mea umanga ki kilo iai ia o le sifo i whamangaku a wangi ingalo so se mea e ofo i o le stress o nga wa too much le ngaluinga wa too over i kula a fai e ke loa wa over ma le fast food kula o le vai yaso po wa over ma le se fulu i kula ka me e fai ngaluinga ia nga e loa lea e le kakaunga a fa pe ke fai ngaluinga se fulu loa i kula i le aso e le kakaunga e fai ngaluinga i le aso le so ia wa pe e kakauanga valu i kula i ke malo loa ai ke le koe a maka i le singa luinga ia o pe o mea vapenga e le ki kilo e fa o mea e fa o mea fa kula fongo inga o va kula fa inga luinga e le lava le keminga e moia ia wa soli ele employer kula fongo nga ia ave o fa inga luinga se mea e le o iai i kokongo la job description ia ava pe ave o va kule mamafa po le mama fonga luinga ngai lola nga luinga la nga la ngai sa we ke fa nga ngai wa soli fo ila le skula fo ia o mea uma ngai ai se si e puli o me o vai e ke le ava inga o le o kula fo mo mea ka nga luinga o la ele o ia ima a puli o se se fa nga luinga ia wa solia ele ka nga li poki mea uma ngai li poki e safa ia e o le skanka e safa i le puli e le skanka i o va nga luinga wala ia a fi ai no ma fa ia a fa pia o ia nisi o ke kalo ia wa kule ni video se mangi fa soa i ke le unga yo kakaka awale vai be strong and stand up for yourself I'm talking as someone o lea o ke le work cover
Onga o mea nge o le mo mea o ngā ruenga e afo pisa wa e se ala ka ngā ruenga ngā ala inga ka fia ka kia e se ala ka ngā ruenga ngā ka ala ko mai o mea fo inga o le neglectancy le o le afo kusa wa neglect o le wa la nga neglect o le fale ngā ruenga ngā e mai ala fai mai ai ke ke fai ngā ruenga se va ngā langa e alua o ia i lo ko mai pa wale fai mea ngā a whanonga kua e mai ka au lau boss po lau manager o eke mai e le mawhainga e whaia ngā ruenga a whai aku e whai mea ke alu e whainga lunga winga ngā wa neglect o e kasi ngā me li book ia awa e pio ta pa mea ngā e alua e ia ke ni ke mai ai lunga wai lunga ka lo fai ia o le si mea a whapea loa la e alu awa manguia o e wa mawhai o ngā e ngofo le whale ai laia po ia le Hold on. Laia po le insurance e a fo e pei oe e pei mai se faskupe ia oe a o e ngofo le fale lai fai o treatment e pei e la ko o matini a wange ngala ke oe e pei fo e mai nganga malau transport pe a fia alu le ia appointment everything to do with your work cover po fia ni me ke fia alu i appointment e le fai kau ia pe a fia ke ka fau i le fale ko wanga po fale o sa o po le fale o se sur ko ngu ele fai kauri ai pa a fia alu i sa appointment you just let them know e ke manga o mia le ka vali e fia ma fai nga sen mai taxi po le upa po le ala vale me provide e le insurance e a fo e mo moli ai o e ingofoanga e ke fia alu i ai i meo appointment o treatment ia po sa check a po le ala va ai awale fa vai vai e kele a mea ngai e le tipo ai ui i le kaini e ke ia i lalo le wekava ai pe o le mea mua ala vai kakanga kilo ai ia i ka ko fai ngā malu o ako ai ngā me o a mea i e fai o ako ai ngā siaki e ngai kama awa a fai e ai singa mea singa mai ngala kiki a ronga sai fo malu lo inga o la e afia e le kakaunga o sore vaali e le kakaunga kalia e halu esasi se no weka wai langa se vanga ngala wai ai ni mea ni ai nga mau kula va e pui ai ka kukama o nga a komo o le decision se sila decision ngai e fai ai lo muli e fua ia inga ia o a foi ia condition ma e pui ia kamani ai o le si mea nga honestly va ai fale la ngofo ai o mama manku o ngi sila nga maruru e makua a aki le maruru o mafanga na ko fali kalo fai o le si mea nga vo o ai lo mafau i le ka umai o ngai kama e la iki ai mau ai i mai au nga ngo whaapia e le mai ai sesi pea e whainga luenga it's a good thing to se vangawa mamafa ke le ngaluenga ai o si o mangai ko kongo le fali whaapea i fo ringo ngi fali o le ia mama ia e pe o mea ngai ki kilo ai kilo ia si tato whainga malo a kongo e va ai e po mai conditions of running ngo fo ngai kana wala inga na mawanga i kama ngi mai nga ai la ki la ko ia o me fo ia fa lo ngo ko e ia pilanga i fa le fo ia mali li wa ia ngai kama ma la be ai ka le wa lai
disabled. Ia, o ke loa e awe kakaunga mawangi lako kupi. Mea langa, e kaunga vai o mea umanga e kawa i lalo insurance, do insua ngenge, e insua ia kama. Awa a o ina e mawangi compensation na ala ko nge, langa lea sa nge i lunga o ngaluinga. A fai fo i o ngai kama o langa, nga whainga ka avale on their way to work or on their way back. Ia, e kakawanga iei ia kawa ale, kawa mai ele employer, e kawa ele mea fuanga le ka o le ACT, accidents, ia wakale, ai, ia, e iei mo mea whaana lawe fu iei lungo awala, ai, ia, whai alako insurance ia whapia, e iei alfisosoan, e ke le alfisosoan, ai le whai ngofi pe au mai ngai ka mai whainga luenga ni ia kongo. Ai le o yengi insurance e whekawi mo le visa le ai e kakaunga iai le o mea umalani e kakau o nga include i ko kongo le lako employment visa. O le kaunga ine ngā le visa. Ia, e pe o singa piso soangi aku ngani ngi vai. E la ma le si o kama i pa ia i vai ngale. Ile mea fo ile o le muva le fainga malo le ia. E maka ukia ia le e se le alo lo fa le fainga malo. Ai se le laki o Samoa. Ia o ka ika foi. Na ka sau foi ngi aku ngu ia o fa moi moina. Ia mawangi opportunity kele e whaawawai pia ia laka ika ngā lue po whia po Samoa e sosoani e fo i loka ika inga i la uanga ia loko fuaki ai fo vai e ia le kaini e ke whaanunga koe le reo lai whai mai e kua ia kulo se kupe po le ase mea fo i le whai mai ia ngā langa o aku i whafo o leo aku e sosoani mai inga ia oa ia ele kuri mai ngā ui e whai aku le makawhai o inga nga kuri mai fo ia ui ai e so ua luma ngā i le ingi a o loa ka loko alufa o roka i ka loko alufa le nge ia e le o mawhai a ianga ngalo ia loka i ka inga le ai whai ia le ngaru inga o le lango aku inga i ai e se le laki o Samoa o ke loa pe ia le ango ka ua mua i le sia ulai o aku ngungi e alanga whai mea ia o pengifiki e alanga ki lo whai ngā mālo e whai mea ia o pengifiki unemployment benefits o pengifiki mo kameki a onga kangaka o kua ma onga nei kau singa luina wale e loa le ia kungu ma whai ngā mālo ma ka ika i ongi ia kungu o le ngia kungu ngā o Aboriginal ai ia mama uli fo e inga ia la ko lands ai le kili fe o la ko ele la wa ave le malo ia po la fo wasa ia o le lau kili ele ai masisi o ye songa fa mu ele ai masisi a fa mai ngi o lo fa ka le fale ia so mai sui e uma pe of le fale ala pe ia fa mu le ko e lunga fale o le mea fo le nga le ana inga fa ngo fi a fi sa la sa wa fo ima kele o ninga ia fa ngua ia kuku ai lunga makofa o ia le sa le fa esa o Samoa ele ma o le mea nga le ana o nga kilo le ana inga fa mea ia benefit e wa e fa fi anga support ele kanga ia pe anga inga le sanga luina ele engi mea fo ia fa pika ke na ku fa fo i ole kau mai le kanako, kau mai le kukama, pe ka ke alu so ko whangua se sinia. Wa ele ka ke le o ninga se whangua. O whangua fo ele kai nga mawhai ni whako. Ia ngai inga o la e mawhai ngai vegetable garden. Ia ele mawhai ni whako anga vo i whape o le a fola mai se maumanga ke le. Ia, mea nga o le la laki ai mawhai amangui ai ngā se o ka kua kungu i Samoa. O nga ele ai se nga ele ai songa whangua. Ele se nga ele se whangua.
ai kele fo yo ai ngai le kai kasi kai buni fango e mo ai o le mea le ka ke lo anga le kele fango ai le mi fango o kaule nga lu ka ka ai o le sila fa mangu yanga va ai o ngai ai ko fango e nga lu ai wa le se nga lu winga ya e le fia ai ya vai aku fa fai mai le kalo fa fai mai le ka amo e li mai le ufi ko li mai le ulu ya vegetable garden ese fai na ka u kana ka mako pi kele voka kele lo ele ese se ko fia ai e ke le fa no e fai ai la fu povi la fu poa le la fu ma moi ola ole la fu moa ala ko e mo ko le fa mangi inga u ko ile anga le fa nga malu ele nga ka wa mawa ai lai fa popo ko fa popo ko fa popo aku ilunga ya o miana nga le ke ro o se fa mangu yanga ke le lai sa mo ke lo e ka ni ka ke mo fa ma ka fa apia a wa lu sa mo e ma fai no ko e mo e wo makua wa ele ko ya nga le ko fa popo ye yo le nga ka wa alu fo le wa lu ngi ila lu papa ko ia ele ko ma fai no fa ye se ma manga i sa mo ele ko ma fai no wa lu e ko ni fai ni fa ko pa e ma fai nga o ko ni ni kaka e fai ala nga lu winga waka fia la ko ya la sa mo wa le so ani me polo keki ya mai ni pa e si o ai fa mo ya fai e lo da ka ya o ko la ya le ya nga yo ka ko ka ye sa mo ise le fa amangu ya nga o ko e ma fai nga kava o manga mia o le mea ango ma le mea le ile fai ya yo nga i fa ko anga ya ai o le fa le vela ya o fai nga ka nga fai ni fufuanga o nga ya o fai ya nga kamiki o nga kamiki fu i manga o ni ya le tina a wa ye le kanyi ya apa mai ya wa manga o ni ya le grandma ya ale sa fa ya ku ile grandma ya pe o nga mea e ka appreciate fa fe kaya fa manu yanga ua mawena yo tatu tangata e ila le si vai nga fi kala ngoa ai pe ya wala va ka ko pe ya wala va ya ka ko video ni yaso ya le fo isa fa ya ku le live le kaya a fa ye kile maka ile ulai mali anga pe ya le fa ile live ai pe ele o ile o fi fa live ai o la ke ngala ngo manga au fo ngala ngo le manga au fai fa pa la ni la ulai le i lunga le la nga au fai au walu e fai fa pa la ni le la ngo wa fa alu ngo lo ngo mama ia le la lo la ni i ka ko i si nga ka ko ku ya me se ya ko nga fa so ya wi wa ya manga ni si fo e nga ka wa u ke manga au o ani me ku ku pisi o tata wa tunu ya bala va ka ku ka kai e la ke lua ya o se fa sua le nga fa muy o lo o manuia si o tata wa tunu ya ai mai se i le fa nga malo mo moli atu alo fa anga te le lava mai ya le fa e ke le ani ka ke fia fa soa ya ai o le aku le si video ai vai se a vai ke le subscribe mai la ka channel so ani o kiki a reach le afi ya o ngani ko fa ya ku lo le fa ai se le mali ele yo le afi ai ko ke kali ko mo mai pe o fa ya ku e iva a fe mon kupu watch hours ile 12 months le from today backward ko ile 12 months wa iva a fe mon kupu watch hours o longa winga ke le o ko ngai mai mo mai ya ka videos ai o ke le lo ai po ngalo nga subscribe ai o le se me ngalo nga like
e ka fa pe nga fo ia o ke maka ke ia ho walu ai ngalo angu likes ya awangi ngalo ka ua fo ile likes ia e lo ai floro po ko inkalesi mai po ko fia mai ni fa so ia e ma subscribe ia e fia ia fa ma kai fia ka tato tunu le fa ia YouTube channel o ke mau ki ngo ai o va male afe ia fa ia ke le subscribe ia subscribe mai i support ai ia le channel a floro o lea wa ia te au ia la u AdSense Gold o le AdSense Gold o le gold nga e monetize lo ala account la YouTube channel o nga sen mai lo fa akumulo le o le mea le o le tax ale akumu le kengo fo a uma longa fa akumu tax sen mai lo YouTube ia la AdSense Gold i lau address ilo fali lau home address not the email address lau home address o ingana kaungu mai lo lau AdSense Gold man ko lau monetize lau account ile 5 selau subscribes monetize ile account but remember ele yo ile atoanga ato kusa lau wa unlock mai ia isi vai ngai ke mawai singa fasi se lengi fo lili ia pa la ia isi vai nga ola la vai lock until you get 100 subscribes ia onga fako a makala umalia o features umanga mafaya nga earn oe ia se tupe ia ele fa pela wo fa ya ko le subscribe wa le wa over mane 500 onga fa pela ia le o lo ke le aku pele fa le hai ele ke le fo ia o ko lo mai mo mai ia le channel ngi a fa o mai ke li fo join as a member ia o send me some super thanks super chats o me manga le wa open kai mingi ia lo ke va ia kwa le ia ma se si o sa join o pe kasi be lua ia ele ma se si o send mai singa super thanks ma o me ana yo super thanks ma super chat ma wa pe a fa ile lai me ala le nga ma ngai ia ile alu lai mo I think more money a foi increase la revenue i lo lai ngai lo le fa yo me yo videos but it's okay langa o ke fia la va o ke fai videos e fa le ke le am le fa yo le lai ile me fo ile o le kilo aku i po ni si lai join mai i support mai le lai ya nga mwale ang kilo ile swin ma o respond aku i nai tangata ai wa alo nga fa ile fa aso wal mianga nga fa ile live mianga la ngo le ke le fa ngo le live ai afa apia okay live afa apia ke ko anga fa live e va ve yana na increase le revenue yeah like I said it depends ye lo mai maka mai ai awa fa pe send mai sa super chat o po super thanks o ye malisi meanga ya wana le kai ya atilo ai o le la wa mawala le AdSense kuko o se fia ngana na le wa au sia le step ya ele fa pe fo la lo sen menga fa pe ile la wa o sen mai mas yaki mai we still need to work harder and harder because manga omia ya views ya amesala subscribe si ile kusala le wa pasia male makwa pasia le alwa ale watch hours ole mafu anga kon waninga le anga o manga awe ke sawe fa ya kunga ya videos fa apia if you so angi le watch hours ale wa fa ya ole wa iva afe mon kupo ya watch hours ole 12 months le wa ya ai le yo o ya subscribe ile afe alo fatele atu lava mo to uma lava mo fa pia o na view mai nei videos
ma mai moa ai. Ia like, comment, ia ma subscribe. Ia, thank you so much. Manuia le aso, tu fasufua.